آشنا در تراوڑ جبرائیل دس فرمان آشنا در تراوڑ جبرائیل دس فرمان رب تخواڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان رب تخواڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان پاک رسول شولو روان د جبرائیل سر ہمرا آرام یہ واکڑو پا ختم کی ہے نبی خیر الورا ویکڑو بیتوافو نرم جانان د بیت اللہ جبرائیل ویل تیار درتا براک حبیب اللہ شبراک ورتناس کو رپاس پہ سور نبی سلطان شبراک ورتناس کو رپاس پہ سور نبی سلطان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان آشنا در تراوڑ جبرائیل دس فرمان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان شوروان پورا کی اشراف تغل توائکڑو نفلنا دن بعد حضور اڑی بیت المقدس تشریفنا حت موجود ٹول نبیان پو حضور وائی دیر درودنا نبیان وادر دل بر تور اکڑو دیر عزتنا ہے ازان اقامات خوش و برابر درتا صفنا جبرائیل جوڑ کرے امام تدا نبیانو قدردان جبرائیل جوڑ کرے امام تدا نبیانو قدردان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان آشنا در تراوڑ جبرائیل دس فرمان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان منصبات ہر نبی تقریر شروع کرو پاک شان پاخر کے اعلان واشو محمد دکڑی بیان شو شروع بسم اللہ نشانو چتر منان ہم فرمائی پاک حضور جدے سنا لائق رحمان سنا خائی غازات لچے پیدائے دے جہان سنا خائی غازات لچے پیدائے دا جہان سنا خائی غازات لچے پیدائے دا جہان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان آشنا در تراوڑ جبرائیل دس فرمان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان جبرائیل سرور روان شلو پنور د آسمان نبیان ٹول پا انتظار ونن راجے زمان سلطان جنتنا ہم سنگار شول شوید سنگار ہو رے گلمان کڑا خلاص دروازہ زنجیر تلاش کڑائے دربان جبرائیل یما او بل درا سرا دراب جانان جبرائیل یما او بل درا سرا دراب جانان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان آشنا
در تراوڑے جبرائیل دس فرمان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان شوچ اخلاص دروازہ نبی کڑلو دنا قدام اولاد بابا آدم عزت کرتا نبی پاک محترام ملاو دویم اسمان کی دا یحییٰ عیسیٰ بن مریم پدریام اسمان دیوار تو یوسف نبی اکرام او تا والدو ادریس گرانا پسالو رم اسمان او تا والدو ادریس گرانا پسالو رم اسمان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان آشنا در تراوڑے جبرائیل دس فرمان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان پنځم اسمان دیوال تو هارون نبی سرور پشپغام اسمان دیوال تو موسی خیر البشر هم اسمان کی ملاقات ابراہیم سر رویدار علی شاہین بیان کروا کے آدم مختصار لنڈ دا اللہ در کڑے دے دیدار پلا مکان لنڈ دا اللہ در کڑے دے دیدار پلا مکان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان آشنا در تراوڑے جبرائیل دس فرمان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان رب تغاڑی لا مکان تا اے نبی آخر زمان او ډیر قدرمن محترم اوریدونکو دا د معراج واقعیا وړاندې شو په کلم د محترم لیکوال علي شاهین او ژغ د استاد سرور غزالی مروت ریکارډینګ اسیات سټوډیو لکه مرتو سلام